fonga mai eiki. Ngau e ngau e a koen pa mohono folofola. Aere mai lau maare maani oni. Paka maa maha mau ngahi ongo anga. E mau a o tari ai folofola. O hoifo mi a Fiona o kumunia ko mau loto. Ko ngā ko pule anga a Fiona. Tataki mau tau lau maari e maani oni he kuonga. Paka osio mau whanonga ki ai. Holo holo vai hala pe whamanat ka te ki mau tolu ai eiko si sukalaisi. Io aine pe kia pe moene toi tu. Whamanat pia ka te ki mau tolu koia pe hala, koia pe mooni mo moui. Te mau inasi ai he pure anga o tua. Tā pe kina ki mau tolu wha, tā ho mau lau maari e ke tari ai wholofora e hon. Wa whao si sukalaisi ka ko mau wha moui. E meni. Tape ke he a whia o toa tau lotolotonga, pa ko ki kore pe ki u whanga i pe ngā i whakatapu kotoa pe, tau tau au whakiat, pa mi he tau proklama a koto i tapu, hulu hulu e ngā i wholofola, pa mo ngā i tokoni whakalau maari e pe ka ki tau tolu, e o pe, i nasi ai ki mau tolu kotoa pe, mo whanonga mai mi apina, pe me ngā whawhatongia kotoa pe. Pawheta i ki e ki, koe hange koe mea tau he aki mau pe, tau ngai proklama koto i tapu, e whainga maari e mo ui ke tau whanongoa e wholofola, koe tā puaki ia. Pe mō miniti koula ia he tau mo ui, e tala mai koe o fuo no pe mo ui ia. Koe hala whanonga e māmani koni, koe a ki tau tolu ai pongpongi, pe mo aho ka hoko mai, pe nā mo hoa, o manaki ke tau mo ui, o ai o tuaha ai mea kotoa pe. O ki hono awhini ma ai tau mea kotoa pe. Koe koe ki hi whainga maari e aho pe mo hoa, tau whanongo ai ki hene wholofola koe mō miniti tā puaki a mā ki tau tolu. Tai tari fia ki mo tolu kotoa pe, si kaunga karistiani, mo mea mai mea pina, si ngai fofongai tamai, ngai fofongai fae, ma loe whakafua ngai whatongia, si ngai fae pe mea pina, au maa ki mo tolu, si ngai tamai, he ngai ngāwe a ngā, mo tolu he otu morina, mo whakauri he ngai lori, he ngai mea lere, mo wo he ngai feitu, hala pure a ngai, ngā fokisi e tau whanau ako, tala wau mo i fine mui, kau young couples, ko tuko tā puaki a ka ki tau tolu ko toa pe, hai ki hi whainga maari e koe whanongo ke wholofola, kau ke aongo atu ai wholofola pa mo tala noa aho koen, ka te koe pako whakawhi koe, ha ki hi whainga maari e ho miniti, po ho wahe aho, e tau tangotu mai, e tau whanongo ke wholofola e o tua a hinoi ki tau tolu whakalotola, ko ngā koe piriki mi tau whai mei taimi, o tau amanaki ko toa ko tau whanonga o whai ki i tāniti. Pea tai le ki tau tolu ku whampike to e taha pia ngai re soni. Ka ki tau tolu e ahoni, tau whanonga mai, tau lahi mau pe tau whanga ke ngai tohi sāme, ngai tohi kau palo whita, pa mo ngahi ko speri, he whukau whau, kau whampike to mai ipiseri a Paula, ki ka kai loma, ipiseri maari au pito en, a Paula ke kai loma, pa koe wahe balu, lau pa e ves taha wa, ki e ves taha fitu, o tau mahedi au pito pa mo ipiserini. Ngai agi he ngahi malanga, he ngahi malanga whae wangeri o, wai he ngahi mea whaka eiki, ko ngahi me kau ngau agi ka koutui ko tā puaki au pita. Mou mea e peki mō tolo e ipseri ke kai lo mau tala mai he, au whato tolo e whakawa whoou, koe whanonga ni amanaki koe a umaine whanonga a Paula ko te takai tu o tolu na whanonga a Paula e Palestine. E ne whanonga i Palestine tu o tolu, pa kono ho tolu re wai, teu e ne whanonga ai ki Spain. Ngō Spain pe o kua ngani, ne teu e ne whanonga koni na ne whatua ai ki tohi koni, ai ki pseri koni, ke kakai lo ma, ke ave ke kakai lo ma, koe siasi, koe kaunga karistiane, ko si siasi o nau nofo loto, ma tu ko toki hiri mai ni ai me ko whakafuafua ko taimi tohi i pseri ko na Paula ke kai lo mako me ko hiri e ta ui wani ma pe te lahiang me pe kia pe mo te tu pe ha e hake ko ai ko si sukaisi pe mo vete lewa ka ukaristiane he mamani e fuakawa fo ou mata ke se ki he tau nima fitu o se hoko mai a kalaisi ia ka mata me tau uluaki foki e ke lau koe e senturi mo tau whakafuafua ia e lau koe whakatohi tapu whakafuafua ke ahona e alo ia e ko si sukalaisi me tau uluaki ko ia o mai ke wafe wafaan tau whanongai whakafuafua ko tau nima fitu ke onongo fulu ko taimia na whaatuai ai ki i pseri ko ni Paula ki ka kailopa. Ko tau mama na tui ko toki hiri a ngahi persecution, e ngahi
tau te ano taki pōpula I koni he kakai lo mā pana nau kapa Jerusalem. E pana ki au mai pe, sisa ko stō pa moi ngahi, ki nau tolu e pai lato, ki nau tolu kau hou e ki taula e ki kakai lo mā, anau kapa Palestine he kuonga si isu, o mimi au mai pe ke kuonga koni o Paula. Pa koe whai koe ki tohi koni, koe whakaloto lahe ke ki kakai Kristiani, o ku nau huluni, huluni e feitu kon koloma, ai matuifu koloma kolomua I tari, o nau holoni I loto ko ia I feitu o ngahi loto ke. E ngahi feitu o ngahi tui tamapua pa ai pe ngahi o tua mua. O ngahi feitu ia ko ni. Kau whaamua paula ke hunu waki ka kai ko ni asisu kraisi ko ni. Ani nai pe kia pe nai toi tu. Ko ia une whai ho tau whakatau a taina. Kai ke ngā tai tu tala noa ai a paula I ki asisu kraisi ko ni. Niongo ko ni haere haki. Ka koe lau maari e maone ni ko ia ne tā ke kina ki tau tō, ke tau mau e whanau I whou o ku omi mei o runga. Koe whanau I whou ko ia a ke tau tui ke pe kia pe mo te tu e ke sisu Christ. Ka makalohi pe hea e tui a ki ka inga lotu ko ni loma. He kai ke mawea ki nau tolu hono whakatanga mo wheitu whou. Feitu sen taire, o koe koha feitu siwen, e nau whai ai lotu koe ni, ai lotu koe ni ko lotu ke hei ko si sukasi. Koe au pehe ai ki tohi kona alo, ma ko ki tala noa whakapui pui tu a pia ko tui e tokoni pia ka ki tau tongo no malanga ai, na mea le rei pia ke tau ila e context, pe koe whaunga koe ni o e potfolfola I hono whau mo e kuonga na e whau ai. Kake, ko loma ko he walu ia, ko loma ni ko ni o tau maheni pe mo ia, tala noa koe ke mahino, e tu ai nau tolu koe ki hataha ia e whakahala ia una he nau tu ia ko Sisu Christ. Ka loma vai waluen ko tau maheni mo ki tau tolu ai he kai ki lava ha mea ia ke whakamā vai ki tau tolu pe me he ofa a kalaisi. Hangi wha kuni ngahi vesi kon vesi tolu walu, vesi tolu hiwa, a taka pē, a masiwa, a mate, ngahi me hei kai tine lava ia ke whakamā vai ki tau tolu pe me he ofa mai a kalaisi ko ia. Ai kung mantui whakatala noan ke ki kakai lo ma, rotonga ano, o fia ki nau tolu, hono lome kina ki nau tolu, taki pōpula ki nau toke, talatu whakaloto lahi a te palo ke kai Kristiane I loma, hei kai ke lawa, pa nā mo mata here tā, nā mo tau whamamahi mo tau whakapōpula, hei kai tene lawa ia, ke tā ofi, pe whakamāwa i ki tau tau, I he ofa a kalaisi. Ka I he lolo tongan, lolo tongan ko haere hake sisu, ko lau maari e maani o ni, o kune loto lotoi ki tau tau. Lau maari e whakatama ohi. Lau maari e tene whakaloto lahi I ki tau tau, I e whanonga anga e tau moi, ke tau lawa auhi, a ngahi mamahi o e whanonga anga. Ke tau lawa auhi a ngahi whisi nau ai, a ala wholau o tau wholau ai, I e whutahi kau pe au a kone o mamani, anga hala o tau whanonga te. Hai ke koko tātala noa koe whanki pui pui tu a pe, o tā noa ke ipseri ka kai loma, pa mo loma wahe waru. Ka ke ko lau at tēne ai ki vestaha wā ke vestaha fitu, pai meha tau tokon, paka kini kin, pai aha tau whakaloto lahi, I he hoa kon. Pea no wharea. Pea ka pau ko ia, ka inga, tā koe ka kai mo ua ki taua. Ka tara hai koe mo ua ki a ka kano, ke ta mo ui whai ki he ka kano. He ka pau te nau te mo ui whai ki he ka kano, ko hono āronga pe a homo mate. Ka o ka pau o ngō mo ui whai aki a lau maari o ai ke mate ai whenga kovi ai sino, ke mo ui. Hei ronga ki nau tolu o tā ke kina e lau maari e o tua, o ki nau tolu ia a ngahi whoha e o tua. He tala e hai, nā mo mau ha lau maari anga pōpula, ke mo whoki ai ki he manawahe, ka nā mo mau a lau maari e anga whakatamauhi. Pai e tau mau ia te ia, pai e tau ia te ia, o tau kalanga a pāta mai. Koe lau maari e kune kaunga whamo oni e ia, moho tau lau maari e o pehe, koe whānau ai o tua a ki tau tō. Pea ka pau koe whānau, tā koe ngahi ea whoki, koe ngahi ea o tua, pea kaunga ea mo kalaisi, o ka pau au tau kaunga mamahi mo ia, a tau kaunga hake aki whoki mo ia. Amen. Polfolaia, whawhetai, tau whanonga ke fola tono ai ki e whakaloto lahi ia whai maa ki tau to. Hange koko whakatawa noa nai. Nofo ke whakamahino e tau tuu I he eiko si sukalaisi.
Ko tau tu he e ko si su kasi whakatatau ki a Paula he ne episeri ka kai Roma o ko tau tu ia i tā ke kina ki tau tolu he lau maari. Paka maari au pito. Whamahino ka ki tau i longa a ki nau tolu. O ko tā ki e kina e he lau maari e. Lau maari e o e otua. O ki nau tolu ia ngai foha o e otua. Ngai foha ko ni tala noa ki ai e i he rea whakakarisi uhinga pe ia pof gender. Uhinga pe ke ngai foha, ngai ofe fine, koe whanau ki tau tolu, koe whamiri ki tau tolu, koe hahono whai ngā ui ki tau tolu, tau pi kinga ki otua, a ki nau tolu, o ke tā ke kina e he lau maari. Whawhetai, ka pau, tala mai ka pau rewa koha, ka pau ka pau koha lau maari e anga whakapō pūlani. Te tau foki ki mana wahe, te tau foki ko hange koe, mana tui koe lau maari e maa no ni, koe lau maari e anga whakatamau ki koe. Koe lau maari e koe ne ta taki ki ta tau ke mo oni o e eiko si su Christ. O koe koe lau maari e ne taki whakapōpula, mana tui koe o tala noa ki ai a rakisione, ngā rakisione, ua sione, tau sione, whakamanatu. Whakamanatu ka te tau tau, o kai koe ngā tape he lau maari e maa ni o i he maa mani ko ni. O iai pa mo ngai lau maari e uri. O iai pa mo lau maari e te wolo. Ta mai koe ri sione o nau taka fia he mamani koni. Mea ke ta hanga whakamawahe wahe. Koe lau maari e maani oni tau tui ki tatu ki ai. Koe lau maari e anga whakatama ahi. Tātua piki ai a Paula he wahe wala. O ni anga hū fia ki tau tolu e ngai hū fia tai whakamatala. E ne ngai hū fia ki tau tolu. Pea tala mai kune toko ni e tau mai vai ho tau lau maari e. Ke whakamakalohi ki tau tolu e tau tui o ni anga teke. O te hanga pou ki tautou. O te hanga whaai ai ki tautou ki e ko si Jesu Christ. Ai kai ke ngata manatui, he kai ke tuku ia koe tala noa e puna ke koe whetā aki ko ni a lau maari se tane mo sa tai. O whenga pe me lau maari e te e wolo. Ke ne o whe i ki tautou he tautou kanga ke e ko si Jesu Christ. Kai o whe i ki tautou ke tautou kanga ke he materie. Tau whakato o to o ange ke he materie o e maa mani koe. Kai whakato o to ohi ki tautou ke lau maari e moni ke e ko si Jesu Christ. Ke tau whihu ia, hanga whiwhi ke tau ilo mau lau maari e mau ni oni hata. Ko tau ilo ai mau lau maari e mau ni oni hata. Hato o taha kuni mau ai maa whana ma kehe no lot. O kuni whakamo oni ke eiko si sukuai. Taimu tau tui e ke eiki, taimu tau kalanga i tau malanga ke ai eiko si sukuai. Si a ene peki ape mo ni toi tu. Ko taimi au whakamo oni e oku mapuna o puna ia lau maari o tuai o tau loto. E mana tu tau ilo me ko spiri no hiki tohi sione vai tahani ma. O kai te hanga o i kehe a lau maare maani ani ka hono tā ke kina pe tato ke eiko si suklai. Ke whakamanatu pe ki tato kia si suklais. O ko tui ko koe mea ke mahino ka ki tato. Ka koe maari e a honi. O ka paurewa o tauhanga o tukuange a lau maari e o tua kaunga kalistiani ke ne tataki ki tato. Tā ko tau hoku ki tato koe ngai foha. Koe ngai ofe fine ki tato rai o tua. Ka paurewa hange ko hoko whi ngai vesi. O ka paurewa ko ngai whoka ki tau to, to ko ngai ofi whine. Tā ko tau kaunga ea whataha, te mo e ko si suklaisi. I he pure anga o toa. O ka paurewa ko tau hoko ko kaunga ea ki tau to. Tā o kai ke tau hoke i hoko ki tau to, ko kaunga mamahi. I he ao e o toa. Tau tau hoko ko kaunga hā ki a ki tau to. Ai mo uina e lo me kita. Ai mo uina e tāma moro kia ki tau tau. E he anga hala i e mamani koni. Ke ai ho tau tau e pure anga o. Matui ko tau mo uia ki tau nake ki tau tau. Ko kakai ki tau tau ko tau alu i malaka e tau ki monu. Ko ngā koe hoko mai a e ko si sukrais. O ne pe kia fuaki ono sinu. Fuaki mono tātā e fungai kulosi. Ko maari e anga e. O i ngahi ipiseri. Tau ilu pe tau e mahino pe ngahi kōsperi. Ma tiu ma ake luke pe mosione. E nau nofo pe ke fo main history. E ke tracy pe a historia o i lolotonga i heni a eiko si suklaisi. E ne tāka fia i he mamani ko. Pe na tohi e he kau eyewitness. A ka kaina e sio pau na nau i hai. Maria e ngahi ipseri e au tau hange tau tu whakataha tatoro me kau apostolo Paula, sio me kau apostolo he tau tu o whakamon hange ha tau reflect. Ha tau apply mai ai mo ui te whai e sisu ke tau mo ui ke anga aki e tau whanonga he maha mani koe.
o pehe e ku ongo i ku mawhana ka ke ngai ipseri. He ko tala loto hausia, na ka ke mamata paura e ka sisu. Lahi e kau whatu ipseri, na ka ke nau mamata ka kau nau tala hausia e mo ui, a ngā ua e lau maari e maa oni oni a te nau to. Ke nau whaka mo oni, o hanganga ko rea e pau, neonga ka ke mamata, a e kau tui mo e ku whalala mo ngā ua e lau maari e maa ni. Neu tu upi au e lalo korosi o mamata ki anonga he mata kafu. Neu tu upi au he korosi o mamata ke tafi e vai mo to to i ono waka waka. Ko whamonia pau. Tak pehepe ke hange ko tau whamonia ki tau tau kau ngā karistiane o senturi watahan. E neonga kua o mai ke kua ngani na ke tau mamat. Kau tau whakamooni pe i he tau ke senturi a ngā ua ne whai e ko Sisu Christ. Tau whakamonia i he tā ke kina ki tau tau e he lau maari maana. O te ko whalato lahi a whaamu ke ko ngani o mahu inga e mau lau maare maani oni. Ko mau lau maare maani oni ke whangamaha whana i ki tautou. Tau whanongo pehe ngai tālau pehe ko mea pia i siasi Pentecost, mea pia ngai siasi ke ikai. Ko mau lau maare maani oni maa ki nau toru kau follow of Christ, porque kau Kristiane, a ki tautou tui ki hene follow o tau tui ki a sisu toi tuu. Ko tau mau lau maare maani oni. A ki tau tolu, tala mai e sione wahe tolu, ke tau whanau i fo o mi o ngā, he kai ke mamata taia, ke pure anga o tua, o ka pau he i kai whanau i fo o mi o lungu. Whanau i fo o whewhe, whakato mala tui ke sisu toi tu, ta taki ki tau to he lau maare mano, ke tau whamo oni ke sisu. Pea ko tau whamo oni ke sisu ho tau kongan, ko ngā koe maa whana o tau lau maare. Tā noa ke ai punake a moritoni, e koe mana e whehui, o tupu ia he lau maare. Mato ko tāpua ki koloa pia a hon mo tau kong fie mau. Ke tau mau lau maare maani oni. Ka kai peke tau hoko tau, he kai ke tau hoko tau to, ko ngai foha, ko ngai ofe fine. He kai peke tau hoko tau to ko kau ngā ea. Ko kau ngā mamahi, ko tau kau ngā hake a ki. Ko ngā ko lo, ta taki a ngā lau maare maani oni hei ko Jesu Christ. He kai ke tau kau ki tau tau kia. O ka pau he kai ke ta taki ki tau tau. E lau maare o tau poko lau maare maani oni. Ko tui au ko ako toi tape ani ko whakaloto lahi a mā ki tau tau. Ai mahu inga e tau lau maare mānon. Tau mau whewhe. Tau mau ake tau lau e whulawhula, tau nofo ki e ki, mo ui whakatāpui, mo ui maa, mo ui maa oni oni. Ai mea au te whakaukau ki ai, ai mea au te sio. Ai mea au lea aki hoto ngutu whakatāpu, ai mea o tuku he koloa hoto ngahi, hoto loto. E te nofo whakaraloto ke, e ko te lau e whalau te nofo ke eiko si sukai. Ko ngā ue lau mare mānion, au te whanau i whaou, au te whakamāwhana i kita, au te whakatomala, awhi me te ngahi kovi. Whanau i whaou, whanau i kita me, mo ui motua ki ha mo ui o whaou, mo ui o tā ke kina he lau mare. Te ta āhake o lau o te whorofo, whio, koe whaunga ia ke te, whio hi ai mo lau mare mānion. Paka taimi leo te hanga rewa o mui mui i he aho ke lotu pong pong, lotu ho ata, lotu e fiafi, o ke lotu family a, lau o te ki whorofo, koe tā ke kina ia he lau mare e. Koe tā ke kina, pa te hanga posi, te hanga o whakai ai kita ki ai. Force yourself to read your Bible, to be with the Holy Spirit. Ko taimo te hanga, ko mea rewa ia te hanga tā ke, pia te tupu laki rewa te mo ui. Tupu he keres, tupu he keres, tupu ke keres. Mau si ai whanau i fō. Awa e mo uia ka mo ui o whanau i fō. Kalanga ia e puhange ko tala noa puna ke ko tae lata ia i māman. Ko tangi hono lau mari ko langi hoku api. Ko mo uia ko tau e langi. Ko whanau i fō. O ia wa monu ia hataha ni une ilo. Une ilo he māmani ko whakamore more ne anga hala. Tako tui koe mo uia ko whakatai, koe mo uia ko whanau fo, ko ngā koe tāke kina ai lau maari. Tako tui koe, ai pot fōwhora leke malanga, i pia o whongi ho tau aho mo ho tau kuonga, ai mau inga e mau lau maari e māno. Tai mo tau whanongo atu ai ke, palanga ki nau tau haleluia, whakawhetai ki a sisu. Hangi koe ngahi lotu, lau e ngahi himi ka tau, tari lotu, koe mea, koe ngā ui ia lau maari e māno. Tani mea ka whai ha maa whana pehe ia, e tala noa ia koe seksi kia, lotu kua, koe hangi ku nau
au siofia ki nau tolo nau kalanga haleluia taime ma fana e lau mare tangata taime poses ki tau tolo he lau mare ma o tau ma fana pa tau kalanga haleluia a pata mai malo si su e ka o te tau hange tau no futa tofu ka anga ki si ka kaipe ha mi pi tala no ke taime a hoi pente ko si anga o wahe ua e pe koe ka kai o nau kona he nau rea ake ngahi rea ke tange pita i kai ko tolu peni e pongpongi he kai te nau kona ko nau uhinga nau pe ko ngā au e lau maare maa ni he nau mo whaka maa whana i ki nau toke nau o ki maa maa pap ta isi o wafa tamai alo mo lau maare maa ni on ko maa lau maare maa ni oni Ako tu ko koloi ko maa lau maare maa ni te maa whana o te tang e te sio e ngahi malanga wha evangerio he ata pe mo e rea tō e kakai ki lalo tau wilo o ngā ko ngā au e lau maare manu o kai ko tau tu o tato whakanga so ko ha me u hoko ko me ana hui ko pie maa on seki a lotu ko ngai rea eu o ku tapa e kina ho tau kua ngai ahon tau nofo whakaanga e ngā au e lau maare manu he ko aulatu e lau maare manu on lau maare ko o tua ko lau maare he tau tui ko he tolu taha i o tua pesona hono tolu. O ne hau ke ki mo ui whakangata ngata ko ia. Ko pau ke ai ngahi esteteiti ko ngahi mo ui fo wa ke respond ai ngahi mea fo oi he te mo ui. Ko pau ke peheri. Ko ngahi ko lau maria ne o tua o nyanga wha o whare he te mo ui. Te maa whana. Te kalanga maa lo sisu. Au ko whaamau ke pehe mau pe e tau mo ui tau o whanonga ke whora maa lo e ko same ko ngai same a te vita same ura ki ke same te au ni mana fa o se haleluya pa feta hiki marabava ilonga ha mea mo oi mea whakatopu whahinga tangata kalanga haleluya ko no aia ko lau mare maa ni onia kai te maa whana pe he tala noa a hau ni maa ria pita ai mahu inga ki o tau kongan ke tā ke kina ki tau tohe lau maari. Ko tau ma o lau maari maanani. Ke tau lau ai o matu uwaki a ngai whainga taa o hala whanonga. Ai oho ai whiri. Tau ilo he tohi koni palofisai nei whai e so eri wahe ua. Pau tala noa ki ai tohi ngā ue wahe ua. Malanga nei whai e pita pa mo i kau apostolo. Ai whai e konga whaasi e ringi ho ku lau maari e. Pai palofisai a ki nau tau. Ai kau tala o e kau fine mui. Ho mou whanau ke nau palofisai. I ka ki ngatai hiri pe ko tala noa palofisai. E hopo mai a lau maari maari. Tala ma e liu e ngai mea e mamani. E mate ai la a. E kai ke hulu e pāhina. Toto toto ai mahina. Mangai mi ai ko tala noa ia e kuonga whaosi. Pe taimi te na whetaulaki ai mo lau maare maanu, kono whakamanatu ki tato, ko i iwi o lau maare tene whakaloto lahi i ki tato, e tau matu waki e fukonga whaosi koe. Tala mai hoko mai e fia klaisi, e hoko mai e on, e hoko mai a ngā tribulation, pe ngai whakamamahi e mamat, o iai e mau hake, rapture, a ki nau tolu nau mau lau maare maanu. Tō kua e ave ki tau tolu ke pure, a ngai o tuaka e hoko mai e tau e fitu, a tribulation e whamamai o tala noa kia e tohi tāngi la. Hire tau e whitu koe patu ha ere mai ai o tua. Mo ki nau tolu nai mua i he rapture. Nau tolu nai mua he mau hake o tō whai ai final judgment o i māmani koe. Ko tala noa i ai koro whola. Ko tui ko whakaloto, ko poini e ko tala noa ai mahu inga i mau lau maare maani oni. Mana wa ki tau tō he lau maare. He ko lau maare maani oni o i heni. O i heni ho tau kuonga. Whanonga e malanga. Taha kai malanga he wiko o si pako tala loto ai malanga ki. Ke malanga wha evangelio ai taha e whiwhine in tia. Pako one malanga ne pehe. Ko whihui ko hai a lau maare maani oni. Mon ko tope tau ngā sāpate kon tau whanonga sāpate o tau taha i o tua. E tamai alo pa mo lau maare maani oni. O kuni hanga wha manatu mai ka ki tau toko pesona hono toko lau. Ko ia e o heni ho tau kuonga. O kuni wha manatu ka te tau tau. Ai pau ke tau mo oi mo tā ke kina ki tau tau e lau maare man. Lau maare ai o tua lau maare ko ia ko sisu klaisia. Ka koe pehe ko he pefine. Ko hai e ko hai e lau maare man on. Pefine ko lau maare man on is Jesus unlimited. Ko sisu peia unlimited.
He ko sisu ko tu tala noa ki ai, o ne i he fuawa fu o ia ngai gospel, ne se usare ma, ne kai ki si te ai ia, ne kai ki i kāreri ia, ne ne i pētani, ne kai ki whanonga ia e hala. Ai ko ne limited pe a sisu ko ia, ka koe lau maria ma, ko Jesus unlimited, he's everywhere. O ki se usarema, o ku nei siutea, taim tatau nei tonga, o ne tapa ko toa pea mamani, ai Holy Spirit. Hange leo tato noko leo tato o make sense, hange utu mai e lau mare maro ni ke ofe ki tato. What is Holy Spirit? Is Jesus unlimited? Tal mai koe si su teu alu ke langi ka teu teu foki mai. Ko pau pe ke alu, kai foki mai tau kapu oni, hange poko no wharea ta, ko si su peia. Ka koe ke te hau ia i hono physical appearance, ka ko hono laumari, hau ia i spiritual appearance. O ne tā ka whia ki tau toro tau māmani. O hinga utala noa ka ko spiritual a sio ne mai tahan, hiki tohi e sio ne mai tahan ima, pe he ko he i Jisu, ko te ha me whakamooni ki ai Holy Spirit, ko whakamooni pe ka Jisu. Because he is Jesus. Ko whakamooni ki ai pi a tau tātou o tua tamai, alo pe mo laumari maani onu. Oku nau ko toko tolu, a koe taha, pe koe formula ia, koe taha ai toko tolu. Ko sa pate ko ni wha manatua i sewa sa pate tau taha i o tua, wha mahino, where foki a ngai tui, pa mga ngai whakaukau, ka koe taha ke kina ki tau he lau maari e, o ilo me he toi tapu, neongo o kai ke aki he toi tapu ai tau taha i o tua. Ka koe toi tapu ne o ni hanga tala mai, koe toko tolu, ke pe, tamai alo mo lau maari maani, ka kunau taha. Pe koe taha ai toko tolu. O ki kai koe o tua ke he e tolu, ma mai waha different individual persona, pe koe o tua pe taha. Ka koe o tua, taha, koe toko tolu. Koe tolu, ka koe taha pe. Koe lau maari maani o nia, me wha mahino ka ki tau tolu. Kai ke, lahi apite ngahi mea ke tau tala noe a hon, ko tau taimi, o whampike whakaroto lahi mahu inga ia o no tā ke kina ki tautou e lau mare maani. Pako pohe ki tautou, ka no whanga oku tataki kai kita e lau mare maani. It's simple. Mahu inga, mahino maari e pe ai tataki tautou e lau mare maani. Ko tataki tautou e lau mare maani, ni taimi tau whamaone e heko si sukalai. Ko ne kai ki tatak tatu he lau mare maano ni e taimia o kai ki tau whamooni ka sisu ka tau more ho tau taimi he nunu mo vete o maamani koni. Ka tau ngai koe ngāwi ai whiri he ahon. Ke o whi ki tau tō he tau tōkanga ke eiko sisu ka tau toki mo ua he ngahi materia o maamani koni. Ke ke whaaloto lahi pai mo tapou ka ki tau tō le mahu inga ia ke tā ke kina ki tau tō he lau mare maano ni i o tau konga. Tā ke kina ko ia ke tau whamooni ia. E pe si su kalasi. Tala mo nuat ka te kimotoru, kau malanga, kau akonan. Tala mo nuat kimotoru, hoko a te whae e tau ngā we, si ngai tamai, si ngai whae. Ai kimotoru he tau whanau he ako, kau mai tala wau mo whine mui, ngahi ngā we a ngā. Tala mo nuat ka te kimotoru koto atu. Ofa ki tāpua kimotoru, a hifo mai a lau maari e maari. Hang tala noa ka punaki. Ha uko ya whakamaa ho maunga i o ngā. Haere mai o whakamaam, haere mai o tāke kina ki mauto. Te ma hoko ko ngai foha mo ngai o whiwhine o tua. Kai ke ngatai, a tā ke kina ki tauto, ke tau au si ai mo i te ngata. Hoi mau rotu upia whawhetai eiki. Koloa ho ha ere hake ka hifo mai lau mare mano ni, peo kai peke mau ngoi ko mau tu e noa. Kai peke mau ngoi ko mau ri e kina he maa mani ko ni. E ku ke heni pe, e ko si suklaisi i ho lau mare mano ni. E whai ho mau tā ke kina, pea lau ki mau tōku ngai foha mo ngai o whiwhine a whion. Ka pau ko lau ki mau tōku ngai foha mo ngai o whiwhine, tā ko mau kaunga ea. A ki mau tōru kaunga mamahi, moe hau, pa moe whanonga he maa mankoni, tā ko mau hoko ko kaunga hāki a ki. E tā ke kina e lau maare mano ni ka te koe i ka sisu kalaisi. Tā pe kina si kau toka vai vai ko toa pē, nau si whakatoto la mi a pina. Ki nau tolu whanongo mai mei whare maha kina, whakamo ui, ki nau tolu kau toke tā kau nes, whaisio nau tauhi. A wat ki priso nena, si a wat ki taha, si a ngai whamiri, ngore ha ngai of anga, ku whai a pi ki pa moha ai tawanga, pa mauro tu ia ke taha pe kina ki nau tolu pa whamono ia. Tā ki whate tau whanonga pa ke hapai hake, mamai lau maari mo wholofola a hokon, lau maari maano, ta taki ki mau tolu, ke mau ilo hei ko sisu klaisi mo mau e moi tangata. Roto me mahu e wafa sisu klaisi ka mau whamoi. Amen. Pa koe kerese ai ko sisu klaisi mo whatoka tamai. Whio he lau mare mano ni. No fo ia te mau tō a hon whai pio tangata. Amen.
Malo apito mo mia mai, mo mia.